Pozdrav ljudi! Evo, želja mi je bila snimiti jedan adventski, odnosno blagdanski vlog koji je ujedino zadnji u ovoj godini. Reci mi istinu. Mi obično Božić provedemo sa muževom obitelji u Hercegovini, onako baš je puna kuća, jako nas je puno i jako je baš je lijepo i posebno. A sad ovu godinu ćemo ostati u Zagrebu, tako da će biti malo onako intimnija atmosfera, dvoje male djece, stari sin već malo kuži neke stvari, tako da mi je baš drago da mu mogu malo više približiti to iščekivanje Božića, a i s malom bebom je neka nova obiteljska dinamika. To ću malo poslije pričati o samom postpartumu, ali ja inače jako volim 12. mjesec i to mi je tako neki poseban mjesec i rođendan i sve te lampice i božićne, odnosno i adventske pjesme prije, Nova godina, tako da sam baš htjela s vama barem djelić podijeliti toga. Dobro jutro. Evo, danas ću imati proslavu svog rođendana, tako da ću sad tortu dovršiti. Jučer sam napravila dio i nije mi ispalo kako spada. Mislim, ok, ali treba onako biskvit biti na 3 dijela podijeljen, ali mi se udubio. Tako da nisam htjela riskirati, samo po pola sam narezala, ispod stavila punjenje i sad ću dekorirati, što prvi put radim i baš sam si htjela zadati nešto onako novo za rođendan, da svake godine se malo praksam, jer je to nešto što nisam nikad radila, tako da nadam se za 10 godina, za 41. rođendan će biti torta svaka perfektna. Evo, ručak mi je lijepo prošao, imala sam mali kućni party s par prijateljica i torta mi je baš ispala super, bi rekla, ono, svidio mi se okus, malo bi smanjila šećer. A ono o čemu sam htjela još pričati je o postpartumu, o svim promjenama koje su se dogodile i malo usporediti čak i nakon prvog poroda. Koje su razlike? Evo ovako, prva stvar, prvi je bio carski porod, drugi je bio prirodan. Imala sam pucanje 2. stupnja, tako da sam to prvi put sad iskusila i rekla bi da mi je to trebalo nekih, pa više od 2 mjeseca da mi to zacijeli. Čak se sjećam tog pregleda prvog ginekološkog, gdje mi je ginekolog rekao super, vam je sve zacijelilo, jer su me malo zašili, ali meni je taj pregled bio nekako pomalo bolan. Tako da mislim da je to nešto što jednostavno treba vremena. Ono što se meni dešavalo, ovako neke teškoće, je u prvoj trudnoći, evo ne sjećam se između prve i druge trudnoće, ali u drugoj trudnoći što mi se javljalo je da ja kad kihnem popiškim se. I to onako bilo normalno, ja si naravno žalim ginekologu, ali ja mislim da naš sustav jednostavno te neke osnovne stvari ne prepoznaje. I nisam dobila ništa od nekakvih konkretnih savjeta, osim da jednostavno beba stvara pritisak na njehu, jer da je to kao normalno, što meni nije bilo normalno. Ali ok, i onda nakon što sam rodila i dalje mi se to pojavljivalo i išla sam čak i na urinokulturu, po meni bez veze, ali to je to bilo i meni je bilo, znači ja se moram s tim pozabaviti zato što to nije nešto što bi trebali normalizirati. I ono što mi je uskočilo na Instagramu su 2 fizioterapeutice koje su krenule sa vježbanjem nakon poroda.
I moram priznati da sam baš neočekivano brzo vidjela prve rezultate. Znači evo sad nisu prošla ni 3 mjeseca, nakon 2,5 mjeseca bi rekla da ne svaki put da imam kontrolu, ali većinu puta imam. To je jedna stvar, a druga stvar je što se tiče dijastaze. U rodilištu nam je došla fizioterapeutica i pregledala koliki nam je razmak između trbušnih mišića i rekla vi imate 3 prsta, a višerotka ste, ok, to je kao običajno da je malo veći razmak i to je to. I kako sam s njima vježbala, tako smo i to provjerili i ja tad kad sam to gledala, znači to je već prošlo 5 mjeseci nakon poroda, imala sam 2 prsta između i to bi zapravo bila dijastaza o kojoj mi niko nije govorio i meni se ona sad smanjila na nekih 1,5 prsta, tako da se i to smanjilo i moguće da je to također uzrokovalo ovu moju inkontinenciju. Treća stvar o kojoj bi pričala tiče se ciklusa. Znači prvi put nakon što sam rodila, ciklus mi je bio jako povezan sa dojenjem. I kad bi ja isključivo dojila svaka 2 sata, ja ne bi imala menstruaciju. I nakon prvog poroda sam, znači 2 mjeseca nakon poroda, išla na jednu edukaciju. To se sjećam da sam se izdajala. To je bila jedna subota i još onako par navrata bi se izdojila. Znači ne bi bilo isključivo dojenje svaka 2 sata. I meni se nakon 4 mjeseca vratila menstruacija. I onda 6 mjeseci postpartum, kad je trebala biti dohrana, moje dijete nije jelo. I praktički sam ja isključivo dojila, jer jednostavno baš smo imali velikih problema sa dohranom i imala sam 3 mjeseca menstruacije i onda mi opet je prestala. I to je bilo toliko čudno, jednostavno hormoni su mi bili toliko onako all over the place. Ciklusi su mi trajali 36 dana, 32, onako, s obzirom da pratim sa Billingsovom metodom, tu plodnu sluz, baš onako bilo ni za pratit. Evo, doslovce onako nisam znala ali imam plodne dane ili ne, onda na kraju kako mi taj ciklus nije došao, baš je bilo kaotično. I onda, eto, se opet nakon nekog trena vratila kad je onako sin mi prvi put nešto malo krenuo jesti, ali baš raspašoj. A sada ovaj put bi rekla da mi je bilo povezano povratak plodnosti sa isto tim dojenjem, ali u smislu, znači moja beba je na početku, druga beba, jako odlično je spavala. Znači po noći 5 sati, neka 7 sati u komadu i ja sam dobila menstruaciju 2 mjeseca nakon poroda, ali ovaj put je ono doslovce su mi ciklusi točni 30 dana, sve onako školski i rekla bi i dan danas su takvi. Sada sam 8 mjeseci postpartum i tako da mi je to baš različito. A još jedna stvar vezana u sam taj postpartum, ajmo reći, neću reći vraćanje na staro, ali nekakve promjene koje su se dešavale, je to da mi je prvi put trebalo 2 mjeseca da mi trbuh se vrati u koliko toliko staro stanje iza poroda, a sad mi je doslovce trebalo 7 mjeseci. Znači ja sam izgledala trudna baš jako dugo i rekla bi da sad baš vidim kod mene onako ako dugo puno dojim, meni to nekako, da kažem, vrati staru liniju. Nemam nikad ja posebno ravan trbuh ili nešto tako, ali jednostavno baš vidim po licu da sam nekako malo više ispijena, pogotovo zato što moja beba ima 11 kila, znači baš je puna i baš me onako sasuši, ali nisam očekivala da će mi toliko trebati da se vratim, ajmo reći, na tu neku svoju kilažu prije poroda. I zadnja stvar koja onako više postala jako kritična, a vjerujem da je utjecalo i to i hormoni, ali pogotovo nespavanje, to je, znači ja nemam pamćenje, ta moja zaboravljivost, to je nešto postalo toliko kritično da neke osnovne stvari ja onako kao bi trebala zapamtiti, ničeg se ne sjećam. Uglavnom moje pamćenje je otišlo i počela sam piti riblje ulje i nadam se da će to imati efekta. Evo tu ću stati, zato što mi malac nije zaspao, pa ću vam još neke stvari poslije, nadam se, snimiti.
ovdje ću završiti vlog. Želim vam sretan Božić i Novu godinu.